Kodok Malang lho. Namanya Pak Siben Raguno. Ben. Sik pira kono? Sik 4 kas. Oke. Karena aku medine ya ora di enekne lho, disekne lho. Ya. Wanter berarti. Tadi TV kan seluruh terus langsung tinger ini. Yuk syuting. Halo, inilah pemirsa. Medannya cukup lumayan angel. Nyoteng Kapan mau? Nang Jebul iya kan. selamat ya madang e wong 1800 menit. Selamat ya.